یەکێتی ئەوروپا سێ وەزیرên حکوومەتە سووریە خستن ناڤە لیستەیە جەزایان. مەجلیسە یەکێتی ئەوروپا di daxuyaniyekê ragihand ji ber binpêkirinên mafên mirovan li Sûrî wan wezîrê bazirganiyê Luay İmad Alaeddîn, wezîrê petrolê Firas Hesen Qeddûr û wezîrê dewletê Ehmed Mihemed Posta cî ceza kirine. Li gorî wan cezayan ew ê nikaribin derbasî welatên Yekîtiya Ewropa bibin û wê dest deynin ser hemû milkê wan her sê wezîran eger milk û malê wan li dervayê Sûriyê li welatekî Ewropî hebin êdî wê werin desteser kirin. îro şandeke Federasyona Varîn ya Kurdistanî li Norwêcê serdana Parlemana Norwêcî kir û li gel parlamenterê Kurd Manî Husênî ku xelkê Qamişloye û hejmarek parlamenterên Partiya Desthilatdar ya Norwêcî civiyan. Şanda Federasyona Varîn ji 20 kesan pêk dihat, piraniya wan ji roj avayê Kurdistanê bûn. Di civîna her du aliyan da daxwaz ji Partiya Desthilatdar ya Norwêcî hate kirin ku piştgiriya pirsa Kurdî bêkirin. Her wiha daxwaz kirin ku rewşa koçberên Kurd li Norwêcê bê baştir kirin û asankarî ji bo wan bêne çêkirin. Ev jî dîmenên wê civînê ne li Parlemana Norwêcê ku taybet ji bo Rûdawê hatine girtin û şandin. ام وکو فدراسیون بارین کردستانی و پارتی دموکراتی کردستانی سوریا لپارلمان بون جوینه که به اربید پارتیا دستالات نروژ آنها او شش خالن ما بحثی کرنه یه خالجین باوری آمده گلک گرنگ بون یک جه داخوازیا مجوان بو اعتراف به دولت کردی بکن سرخبونا کردی و هر هواجی خالد دوايا جرينج ما قلت انه دعم قضيه كردي بكن للشرق الاوسط ده تكنك كوميتا بروجرام خوي حزبي ده يعني يرو جمع كرد ما روجاوا هاتن برلمان النرويجي وشماك دلكي باشبو اشتغلت خصن امكن وقت برلمانتر النرويجي انه قاعدين بحث كردا بكن ومكار بكن جبو حقوق كردا وطبعا اريكاري بكن جبو انه كردستان ازاد بك شي ما خوش بو وعلاقتها النرويج وكردستان قوينتر بو طبعا از وقت كرد النرويج مازن بو برلمانتر النرويجيم اوج طبعا اريكاري تكشبو مع علاقتها كردستان ونرويج قوينتر بك